I dobrodošli ljudi još jednom na moj kanal Rezidencija zlih Serbian YouTube Gamer. Danas ćemo da radimo tutorial, nastavak od prošlog, pošto smo prošli put radili OpenPS2 Loader. To je program koji vam omogućava kako da pokrenete vaše PlayStation 2 igrice na FreeMac bootu koji već imate naravno na vašoj memorijskoj kartici. Naravno, to je samo za, kako se to kaže, za soft modovane PlayStation 2 modele ili kako već popularno kažu, čipovane. E sad, danas ćemo raditi kako da igrate igrice preko 4 GB. Znači do 4 GB, to ću opet objasniti kako. Mislimo da nema tu baš puno da se objašnjava, a sada ću da vam pokažem kako da igrate preko 4 GB. Naravno, ja sam već ubacio USB. Prvo ubacite USB kućište i kad ste to odradili, znači obavezno, ako imate neke poverljive podatke, obavezno ih sklonite sa vašeg USB uređaja da ne biste prilikom formatiranja počeli da kunete i majku i oca i zašto ste to uradili kad niste trebali, levo desno, tako da ih negdje stavite na sigurno mjesto, neki drugi hard disk ili neki drugi USB uređaj, pa onda tek formatirate vaš USB. E sad, da biste to uradili, znači kliknete ovako desni klik, idete format i sad šta se ovdje dešava, znači svaku operaciju koju radite, da li za PlayStation 1, 2 ili 3 ili 4, naravno, sad sve zavisi, PSP ili Sega ili šta već, znači mora uvek da bude da bude FAT32 default. Znači ne smije uopšte da bude NTFS ili exFAT. Znači mora da bude strogo na FAT32 i naravno kliknete start, ide ovdje OK, ovo će brzo naravno, da sve zavisi od vašeg USB uređaja. Znači moje 3.0 su, sad imaju neki koji su kompatibilni sa konzolama, neki nisu, ali uglavnom FAT32 to su, znači ti su kompatibilni. Kad ste završili to naravno, sada otvorite vaš USB uređaj. Sada ja, pošto imam kopiju svoje igrice Gran Turismo 4, pokazat ću vam kao primjer, znači kako da odradite, evo sad ćete da vidite kako, na primjer, evo, znači mora da bude, znači i vi kad skidate naravno preko interneta, neću da vam kažem koji su to sajtovi, pošto da ne bi kršio neka tamo autorska prava, i ako vam trebaju neki sajtovi, slobodno me kontaktirajte, stavite komentare ispod naravno ovog mog videa. Ako vas nešto interesuje, ja ću vam rado sve objasniti, znači nije nikakav problem. Znači uglavnom mora da bude PlayStation 2 igrice sve da budu ISO format, znači ISO image, to bi se reklo. Sad, da bi vam ja pokazao kako sad to radi, evo sad ću čisto ovako da vam pokažem da prebacim tu igricu na USB uređaj. I evo šta se dešava, kaže file too large. The file ISO is too large for the destination file system. Znači evo vidite ovdje piše 4 GB i 94, znači skoro 5 GB. Znači on samo podržava to jest, kako se to kaže, veličinu fajlova do 4 GB, tako je programiran. Sad, da bismo mi razbili kod, da bismo mogli, naravno da te velike fajlove preko 4 GB kopiramo na naš uređaj, šta radimo sljedeće? Sljedeće je to, idemo ovako, samo malo da minimiziramo. Ulazimo u jedan program koji se zove USButil verzija 2.2. Link ovog programa bit će u opisu ispod videa, naravno da ćete moći da ga skinete besplatno. Naravno taj program je legalan, jel? Uglavnom kad ste skinuli, kad ste ga raspakovali, i sada otvorit ćete ovaj folder i u njemu ćete naći dva exe fajla, znači English, Spanish, znači vi kliknete na English i vidjet ćete ovdje
otvorit će vam ovakav program, ovo mislim prozorčić, i sad ovdje kliknete OK i onda idete ovdje File, onda idete Create Game from ISO ili ISO kako hoćete. To je ako imate znači kopiju na kompjuteru, znači ISO format, a ako imate na direct DVD-u još bolje, mislim, možete i tako da odradite. Ali ja vam sad pokazujem kako da odradite sa, znači, koji imate vašu kopiju, znači, ili sa vašeg originalnog diska ili sa interneta koji ste, znači, skinuli na desktop. Kako da napravite pomoću ovog programa. I samo kliknete Create Game from ISO i sad naravno vidite ovdje gdje vam je C. Pošto je meni naravno logično na desktopu, znači kliknut ću, znači ovako dvoklik i naravno listat ću sve dok ne naiđem na folder Gran Turismo 4, evo ga. I naravno opet dvoklik i evo vidite ovdje u ovom velikom progovniku izbacit će, evo vidite ovaj file. On je tako potpisan, to jeste Gran Turismo 4 file. E sada, u destinacioni folder gdje ćete da to odradite, vi možete, šta ja znam, evo ja mogu da prvo stavim na primjer new folder, znači mogu da ga, pa šta ja znam, stavit ću ga ovako, četvorka, evo, znači tako ću da ga krstim, gdje ću na primjer ove buduće fajlove, jel da mi stoje naravno, i naravno kliknemo na desktop i listamo dok god uvijek ne nađemo naš folder koji, to je destinacionalni folder, i evo ga. I to je to, naravno, name for new game, šta ja znam, možemo da stavimo baš da se zove Gran Turismo 4 ili kako god hoćete, znači možete, evo, u mom slučaju GT4 ili Gran Turismo. I naravno kad ste sve to odradili kako treba, a ovo obavezno treba da bude plavo, to kako sam sve odradio, to vi odradite. I sada ovo uvijek stoji na auto, jedino ako imate CD vidjet ćete to su do 700 MB, ili ako hoćete DVD, ali uglavnom sve radi se na automatski. I naravno kad ste sve to završili idete Create i sada evo, znači ovo je neki program, u stvari radio ga neki valjda Španac, nemam pojma, neki Ravaelo ili kako već, neki Gonzales, nemam pojma ni ja već koji je. Uglavnom, evo, ali dobro, ima na primjer verzija na engleskom. Samo što nekad je interfejs bude na engleskom, nekad na španskom, ali uglavnom nije uopšte komplikovano da se zapamte koraci, nije komplikovan program, tako da kao i svaki drugi, evo vidite on njega, znači sad ga rašlanjuje, naravno, a ovdje vidite ovo je moj sad taj folder koji ću ja dobiti tek nove fajlove, a ovo je ovaj moj, kako se to kaže, koji sam ja skinuo sa neta, naravno. Moment da ja to iram, nešto da iksiram. Ovo da sklonimo čisto da nam ne smeta. To sve opet zavisi koliko će trajati, znači to rašlanjivanje ili kako se to kaže kreiranje fajlova, to opet sve zavisi do brzine vašeg kompjutera. Znači moj onako kršina, ali dobro, koliko para toliko muzike, tako da za ove tutoriale, kako se to kaže, meni je super, tako da eto. Ovo može da se čeka, sad sve opet kažem u zavisnosti kolika je igrica, evo meni je znači ona je 4 GB, naravno, to je 4, skoro 5 GB, znači ako je i veća 10 GB, znači ako imate igricu, ali sad ovdje što bi se reklo za PlayStation 2 igrice su neke do 8 GB, tako da ne verujem da imaju neke preko 8. Za PlayStation 3 imaju preko 8 i znači imaju čak 20-30 kao i za PlayStation 4. Ali ovo je super jedinstveni program, znači može da se radi, imaju neke opcije, znači preko interneta
da se spoje kablovi, znači Ethernet kabel, adapter za PlayStation 2, ali to ja mislim za Slim, ali to sad pošto nemam tu verziju, naravno ako budem ikada imao u budućnosti, ja ću vam rado objasniti kako da odradite, pošto ja sad samo objašnjavam da PlayStation 2 FAT, znači model, ali ovaj program, znači ovaj može da se radi naravno i za Slim modele. Evo, znači kad smo, evo vidite, sve završeno 100% i sad ovdje da piše Cerar ili Serar, kako se već kaže, to znači da je complete, to je znači gotovo i samo kliknete tu i naravno izađete iz tog programa i uđete u vaš taj folder, naravno samo prethodno da uključimo ovaj util da nam ne uzimaju puno resursa, jel tako? CPU usage što bi rekli. I uđete u vaš GTA 4 i evo vidjet ćete koliko ima, 6 novih fajlova. Znači to je ta ista, evo vidite, igrica. Naravno, samo što je, tako je, znači ona originalno napisana, kako se zove, naravno po tim nekim ciframa, jel, to sad sve ima neki ti bar kodovi, sve te igrice. I uglavnom mi smo nju raščlanili, znači svaki deo igrice, evo vidite sami, malo, ovdje ćemo da vidimo properties, znači evo vidite, sad ovdje prikazalo mi, malo počeo da brljavi, ljudi počeo da mi komp brljavi, evo, znači svaki deo, znači ove igrice, znači fajl je po 1 GB. E sad, kad smo mi to raščlanili, naravno, da idemo sljedeće. Sljedeće idemo na to, idemo na vaš PlayStation 2, to jest USB uređaj. Naravno, znači pre toga mi smo ga formatirali. Znači obavezno, šta kažem, obavezno. Kad god krenete da formatirate, znači morate da ga formatirate na, to sam rekao, na 532. Inače vam neće raditi. Pre nego što skinete naravno i neke igrice i ove programe, da vas opet upozorim, znači uvijek idete na ovaj Windows Security, znači ovaj kao štit. Kad to otvorite, znači naravno kliknete Virus and Threat Protection i idete dole Virus and Threat Protection Settings, Manage Settings i da vam ovo umjesto on bude na off. Kliknite na off, meni će naravno da se zamrači ekran. Ja ću da kliknem, bit će ponuđeno yes or no, ja ću kliknuti yes. Tako da biste vi isključili da ne biste imali nekih problema, jer se ti programi se uvek ponašaju kao da u njima ima neki virus, ali u stvari nema. Jednostavno, eto, to su ti neki mali alati za konzole i tako se jednostavno ponašaju, ali uvek, to vam kažem, znači pre nego što sve skidate, znači idite, isključite taj Windows Defender ili Security, kako već, i onda posle, ako hoćete, vratite. E sad, naravno, pošto smo sve to odradili, uđete na vaš USB i možete copy, a možete drag and drop ili samo da prevučete i naravno, evo, šta se dešava, ovdje treba samo da taj sadržaj tih raščlanjenih, kako se to kaže, fajlova od čitavog tog ISO fajla, oni jesu još uvijek u ISO formatu, samo što se drugačije zovu sad. Nikako nemojte koristiti bin fajlove, to ću vam isto pokazati jednom prilikom, ako dobijete bin fajl, kako da ga transformišete u ISO fajl. Obično ja mislim da ima to za PlayStation 2 bin fajlovi do 700 MB. To ću vam isto pokazati. Tako da, eto, za sad, evo, sad ćemo malo da sačekamo. Što se tiče ovog, rekao sam, programa, naravno, nije ništa komplikovano. Stvarno je, veoma je dobar program i to može da vam, znači možete da ga stavite slobodno u kolekciju za druge, kako se zove, PlayStation 2 alate. E sad, koliko, da li može da se koristi za raščlanjivanje fajlova za PlayStation 3, nisam probao, verovatno može, ali nisam siguran. Uglavnom, ovo je sad za PlayStation 2, tako sad ćemo da vidimo.
sad ćemo da sačekamo. Ja volim to sve detaljno da objasnim, znači naravno volim da vas smaram, da dosađujem. Što se tiče nekih novih stvari, što se tiče mog kanala, pa nema ništa novo, za sad sam u nekom cajtnotu i onda imam nekih dosta stvari da radim, pa retko šta i stižem, pa ako uvatim onda baš što bi se reklo iz prvog. Dobro, nekad ne mogu da snimim iz prvog puta, ali nekad iz trećeg, četvrtog, jel, sve zavisi kako se dogovorim sam sa sobom, pošto nekad ljudi, znate kako je, treba danas i napraviti klip i treba ga odraditi i znači da sve to ispadne kako treba. Naravno vi kad budete pratili ovaj video, to jest tutorial, vi možete slobodno, znači stopirajte tamo i svaki proces, znači idite lagano, korak po korak. Ako čak vam ne ide, napišite na papir i onda će vam biti lakše. Tako da, eto, ja sam uglavnom tako radio pre nego što sam radio tutoriale. Ja sam uvijek zapisivao na papir, pa ako nešto, ne daj Bože, kako se zove, zaboravim, tako da se desi da imam pri ruci i malo mi je, kako se zove, ptičica nemirna u kavezu, papagajčić. A da, pošto sam skoro, imam sad kućne ljubimce i tako da se sad malo bakćemo oko njih i to je to što bi se reklo prolećno spremanje, ali uglavnom o tom potom u budućnosti će biti dosta nekih tutoriala. Sad samo moram to da uklopim ljudi, zato što bit će tu nekih i komplikovanih stvari, a i nemam sve, kako se to kaže, uređaje. Tako da naravno tu ću vam isto pokazati neke moje svoje konzole i kako na primjer da popravite neke stvari ako vam se pokvare, što se tiče najviše tih gamepadova i joysticka, kako na primjer počistiti od prašine ili kako se to već kaže dugo nekorišćeni uređaj, na primjer konzolu ili bilo šta, kako opet da ga ponovo vratite u prvobitno stanje, jel, naravno da bude kao iz prodavnice. Tako da o tom potom za sad, što se tiče gaminga, nemam nekih baš puno očekivanja. Mislim da ću da igram nešto opet što se tiče survival horora. Uglavnom za sad radim ove tutoriale, bit će tu, kažem vam, svašta nešto. Evo vidite, ovo se sad još malo završava, taman da vas davim, da ne prekidam, jel, pošto opet je stvarno ubitačan proces, stopiram i sve tako. Znači eto, sad sam teo da ukratko objasnim kako da to kako se zove odradite što se tiče ovoga i naravno ja sam pričao šta su moji dalji planovi. Glavno, evo sad smo blizu. Mislim da ćemo uspjeti, naravno. Sad šta hoću da vam napomenem. Ako se slučajno, kojim slučajem desi da, pošto sad se selimo naravno na konzolu, ako se slučajno desi da ne može da se pokrene, znači da se pokrene igrica, slobodno opet se vratite i isto ponovite ovaj proces, znači formatirajte USB disk i prebacite ove fajlove. Sad, pošto smo mi to sve odradili, nemojte nikako na silu da vadite USB, zato se nekad i desi da ne može da očita. Tako da idite desni klik i idite eject, a možete naravno i dole, vidite ovdje strelicu, gdje vam je ovaj dole, kako se to kaže, kao USB neki uređaj mali, onako kao USB stick što bi se reklo, i kliknete tu, i kliknete eject USB disk i naravno, evo vidite, on će nestati i evo vidite, save to remove hardware. Eto, to je to. I naravno, kad smo sve to završili, naravno da sve pozatvaramo, ove gluposti, ove programe i ove ostale fajlove, to možete sačuvati, ako hoćete možete deletovati, a mi sada, ljudi, se selimo na PlayStation 2, malo je ovo poduže trajalo, ali eto, hoću da vam objasnim. Tako da idemo sada sljedeći proces i to je to. Idemo dalje. I naravno, ako vam se sviđa moj video, lupite like,
subscribe i zvonce za buduća obavještenja. I evo nas ljudi, kao što sam rekao, sad se selimo na PlayStation 2 konzolu. Ja ovdje imam naravno dvije konzole, ova je jedna moja buđava, ova je na prodaju, a na njoj znači radim tutoriale, mislim kako se zove, one su stare konzole, tako da ljudi, ne znam ni koliko ih ima godina, dobro ja njih i održavam, trebam još naravno da ih očistim, sve lepo da ih picnem. Ovo je moja isto konzola Kec, ova neka igrica. Sada, kada smo prebacili one fajlove, rašlanjene fajlove, znači one igrice Gran Turismo 4, naravno lepo ste stavili kako se zove USB, znači uvijek ga stavite, evo ako ovdje možete da vidite, uvijek ga stavite u prvi port, joystick uvijek je prvi port i vaš ili FreeMac boot ili memorijska kartica, šta god, je uvijek prvi port. Znači ko ima FreeMac boot koji je soft modao ručno ili je kupio preko Amazona ili eBaya, to vam je najlakša solucija, jel? Onda on može da, na primjer, igra, to jest igrice, i ako ima, na primjer, na ovom FreeMac bootu instalirane neke određene programe, i to je to. Da ne bih davio, ovo će biti malo kraće. Znači, kad se sve to odradili, još nije na napajanju, i onda šta radimo sad dalje? Dalje imamo, znači, idemo pozadi, znači ovdje morate da imate, znači, dugme, to jest on off ili 0 i 1, kako već, 0 je za znači isključeno, a 1 je za uključeno. Znači sad ćemo polako da ga uključimo, naravno, ali ja još nisam, trebao sam prvo ovaj switch, naravno, pošto ja koristim, imam dosta tih, kako se zove, kablova i dodataka i šta ja znam, zato što imam više konzola. I sad evo vidite, znači lampica je tu, naravno, sada šta sljedeće radimo, evo vidite tu i joystick, palimo sada naravno TV. Ja imam SCART, ima opcija, znači HDMI, znači može da se, to je kao neki adapter, mada šta ja znam, dok imam SCART ima više tih kablova, pa kad se pohabaju ili kad se pokvare, naravno, onda mogu da ih zamene, a ovako eto sad ih preko SCART-a, naravno PlayStation 2. Sada, šta se dešava? Znači kad smo sve to lepo odradili, sve je upaljeno, znači palimo naravno dugme na konzoli. Pardon. I evo vidite, vaš FreeMac boot, on se očitava. I evo ga. To je to. Sada šta je sljedeće? Znači sljedeće je to, znači idete na vaš OPL, znači vi već imate, evo vidite, ovaj USB, znači on, kako se to kaže, trepće, blinka, dobro, mislim, naravno kad radi neki proces, sad samo stoji sija, jel? Sada, znači vi ulazite u vaš program OPL, znači idete X, i naravno, evo ga, Open PS2 Loader. Sad prvo, naravno, najosnovnije pre nego što krenete, znači idete u Settings, znači to je prvo. I naravno idete dole na USB Device Start Mode. Ovdje se kod mene ne vidi, malo je blurovano, ne znam, valjda je takav, mislim, taka je grafika PlayStation 2, ili ti pikseli. No, kliknete znači na USB Device Start Mode i kliknete X. I naravno, pošto ja ne mogu da vidim sad ovako, znači vi ćete da, verovatno ćete vi moći da vidite, pošto je onako nekako žućkasto zeleno. I vi samo dođete do opcije da piše auto i kliknite X. I naravno, bit će vam zeleno opet. I kad dođete opet do sljedeće opcije, idete Default menu. Idete opet, kliknete X, opet se ne vidi, vi ćete naravno vidjeti tu, ovdje ja ću da vam govorim, ima, znači kad listate apps, PlayStation 1 games, HDD games, Ethernet games, USB games, znači to nama treba, znači USB, i kliknete naravno X i idete dole na OK i opet kliknete X
I sad šta dalje sljedeće? Sljedeće je to, idete dalje na, samo moment, Save Changes, idete X. To je to. Setting saves to MC0 ili što bi se reklo na ovu karticu. I svaki put kada znači, izađete, evo idete samo back. I naravno idete ovdje krug game list. I evo ga. GT4 ili Gran Turismo 4 i ovdje će vam prikazati šifru, jel? Evo ovdje se vidi i kako se zove onaj đavo USB, vidite vamo monitor, ovdje je ja mislim hard disk, ovo je opet nešto, nemam pojma šta je i igrice naravno sa PlayStation 1, znači to koje može da se instalira ovaj emulator preko OPL-a, tako da eto to je to. Sada, kad smo sve lepo to odradili, naravno što idemo dalje, idemo run. Sad, prema što krenete run, nekad može da se desi, evo sad ćemo da vidimo, loading configuration. Nekad može da vam se desi, umjesto loading configuration, error, this disk is defragmented, tako nešto. Uglavnom tako će da vam piše, ali evo vidite meni iz prve, znači evo sad ćete da vidite, samo treba malo da se očita, evo vidite opet SCART, ja se izvinjam, malo me nešto u grlu, nije korona, naravno, tako da nemam nikakav virus, hvala Bogu, držim se, dobar sam i evo ga, pošto sam ja naravno već igrao, ovo ćemo da skipujemo. Evo, čisto da vam pokažem da vidite kako se igra, čisto da vidite da igrica radi. Evo, na primjer, ja sam već igrao, pošto eto vidite na inicijativu jednog, kako se to kaže, gledalca, jel, koji je gledao moj kanal, teo je da vidi kako se Gran Turismo 4 igra i kako da instalira, pošto mi je rekao da mu je kao navodno pojavi se black screen, logo i šta već. Mislim, zna on, pričali smo tamo na kanalu. Uglavnom rekao je da radi i evo, to je to. I sad kažem ljudi, znači, eto, znači, vidite, ti fajlovi koji su tu, sada ne moram sad da ulazim, znači, znate, igrali ste ovu igricu, Gran Turismo 4, tako da, eto, to je to ljudi, šta da vam kažem. I naravno kad možete i da restartujete ponovo, evo, znači restartujete ponovo. I vidjet ćete opet, kad budete sljedeći put ulazili. Ali uvijek kad god imate igricu, ne zaboravite, kad je god imate, znači možete samo da igrate samo kad je imate na vašem USB-u. Ili ako ste već odradili na hard disku. Naravno ja nemam hard disk još, nemam taj dodatak, još adapter. I evo opet možete da provjerite, odete na OPL opet, X, čisto da vidite da li radi sve kako treba. Kad ste sve podesili, sve ove opcije i evo vidite on automatski vam izbaci, znači normalno vi ste vidjeli da su tu bili na USB ovom uređaju bili su 5-6 onih fajlova, a on se ponaša kao jedan. To je taj specifičan problem kao što sam rekao i to je to ljudi. Eto, znači uvijek kad god krenete, znači kliknete, evo opet ćemo da testiramo, idete X, loading, config. Ako se desi da vam izbaci error, ponovite proces sa PC-a kao što sam odradio, formatirajte USB uređaj i znači prebacite samo te rašlanjene fajlove i to je to. Eto. Ništa ljudi, šta da vam kažem, do sljedećeg puta, do nekog drugog tutoriala ili šta već, uglavnom čućemo se, vidjet ćemo se, budite mi lepi, veseli, zdravi, debeli i to je to, šta da vam kažem, čuvajte se i do sljedećeg videa, pozdrav i ćao.